Abusiafo muniaba epiesi kapa enenso minimum edi ehia ebiemu ewo ye Ghana wahala dwumadie yi eso akaba sonko enkoma obibia sedane damunya ebre eji edwa etie eye nsema ye de ebremu ewo too much GHS so na enedei ene eka no emema wo mo bekoso aye mema saa wo mo nsisa da o womu enya de so betimi aseso enya biabo ba enya de se womu ebetimi asese free womu su ene womu eban mu ne ya ana ye de dre womu nim yankopon bo womu se wode bibi wura womu mu asa ade ne entimi ntu dia ewo obia eso na ne de abrante bi wo no de wa ware aje se wa ware ne ma ne yire ete ene ne ma jese o ma ware efe kama Ghana fo bebre na eni aje ewo ya branti na ware yi ewo nanso ne dey abranti na hwe abaya bi modern bo awobo ewo TV so adwumadin a wo ye na wonya ya na nka chese ohun ne ntama ankobe ware no eja eye ne yire nti ohun ne se we twa wrong meat se wo ware eye ne yire na abusu mama yembo nra ensem no emu. Ghanaian musician, songwriter, creative director, and entrepreneur Kwame Nsia Apel, popularly known as Ochiame Kwame, has admitted the fact that he would have gone in for television and radio show host Dolores Frimpong Manso, popularly known as Delay, if he had not met his wife Anika Nsia Apel. We ene and someone aba beto ejanate say or say I would have married Delay if I had not met my wife. And teacher say enye se ne yire a wane ne wo ho Anika Nsia Apewa anka eye Delay ohuni say ye Delay pa ene ye ne mfempade Delay pa na Nyankopon po no ede ema no nanso som na Delay elbo Delay 30 no say de ni din etie no eno ene ma ni kokohia Anika wone no aware awona say de mo amunim no Ochiame Kwame say de dodo na enim no wasan so efre no ye rap doctor abrante yi eba na enyom eba ne se wo entertain eba ne se o bosho ni ayi a o woni padom o fans o nkrofo am woni wo mu edi eye saa edwuma na je se Ghana fo de dodo na eje no e wosoro wo mo so no e wosoro wo mu ensi ni fom eyie pa because abrante no obo ne homode wa che e wo nyunto edwuma no emu na emra wo kokko pie mu e wo eye Delay show host no Dolores Frimpong Manso ni di wo twenitia efre Delay wo ye CEO of Delay product Delay macro Delay sardine Delay normal test ni nyina abiru wone no ekotena ye wo mu ebo mpu ni mpu wo mu kasa wo nim se Delay susu yo ba bia wono obo ne homoden wo ye adwumaden enoma bebre na abaye yi wo de asi nani so a wo ye emfa wo nya da patwa ye twa no na susu no de wa ye na adwen se pema na wo bepem de akona ni we Ghana ha Oprah Winfrey no na abaye yi tunsa de frɛ ye wo Chiame Kwame twetwe enkomo no ni so no de ba ne so wo busan sem plain na wo ye ade wo ho nte ne wo toma ne no wo ansa wo toma ne no ansa na na abaye ne si Ochiame matiti o na mensam a metie yi de ekoso eye masumu na no kurebe na ewom na busua moma nkotie eye ensam a ekọ eso metiti ese enye so ware we ya dika enka na no ware straight up adinti because you bo homodi o say ne pepe ma oba obo homodi okay see obo homodi ho ofe what nice figure when near 10 they go ba near 10 go Paul Homatin, winning scape, winning D. What I say? Winning scape, on something D. Winning schedule, winning. I didn't know what it was. No, Taddy, she no care, PNA. What went to any Instagram? Who said? When you like actors of Kanglam. Abusiafo we ene nsema wode atudwa na engineer meso sabo ebiem na yenti bibi o busa ne question hwe ahokeka eye Ochiame Kwame edeka straight up no na yento aso more what nice figure when near 10 they go by the near 10 oh Paul Homatin winning scape winning D what I say abusiafo winning scape on something abusia sawote eye se de o tena ase
ebiebie nneoma ani so na kyese otumi hu se ensem a waka no on be ma vibe na say like opese wo ma hu se wo dro no ewo ho de ma wo ope wadada wo ama kyese wadwi nyina ye he na watimi anya de ope de fi wa wansa de oka saa de fe sem na kyese wo de adada abaya no ewo eyesho no eso na nsem a waka no tumi hu se efri ni mu straight from the heart straight up ho and free eba na je say awari awo odo se na ni age ewo mu sana Ghana for ko enya me amete ha na meka Ghana for agent na di student me sra ntwabo no amususu ntwabo me aha enti no wo mu ne se ya abante ne se de wo Canada na free ni mu enye se odo se wona na yire na te honum wona na yire wo mani je na susu nka wonya delay mum ena ne tina ya nko hu ne se na nije ebewie peye efa eya hawa wo si ansan ye se eye delay eye wo bia che se oye hard work no ye intelligent onim hawa ye pesika ena onim se de di no enam ne ntadi shem na nnuama ne ka atwie ne won kro ne ban na che se abrantia no was steady no from onset asha said the abaya ne ye ne nnuama nyina enti no che se delay to ne nsafa no ba ba ne so chiamie bra bet na makunya kesiem na ye ntwetwe komo no opportunity because obi anka menya na nkam no dampem na wo to nsa de afra me na adenti na mapupu meti na no na Ghana for say ochiame kwa me wo yesa pa de na wanya de na je se wo kasa ye mu krampo no nya krampo abaye wo bare na fa yire ho wunya nka de ne be ya garden ebi abaya na empene so e ma banka wo de nka nya ya ka de be ya garden because beba de musubaya enu obi a waware wo yire Anika. That was in 2009 up till now na se uguso adma wo bifofro oba fofro abra wo yire wo hono wo yire so nya se ne hu atwam abaya yi wo sipicita so se wa wunyina no still obo ne ho mode so obekipi ne hu good so obe show ne ho ama wa hu say like ono so ne se de hu ne dada no sa e no te na se wutimi wet na de lo show so kanfo no ebo no sansamra ni we ya wo yire wo ye show se wo bo sansamra ni we ebi e de amani to dodo na hu ne se wo ye drama for papa na mama yen kan ya adwenche no ebi ama divine edo de eba you say men and their eyes they always see beyond. You are married and see what you are saying. God forgive you. And also I say, "Mama, woman. What am I? Can't so join and share skirts. Yes, skirt and qua dear, or befre, woman in the ditch. I dear share skirts, me no, then your coupon, or moonimobo, elsa, and some now walk on elm. Yenya, fat boy, Edward, they ever was saying, don't forget that he be Kumasi Mano, so the vibes there +1. Hey, Ochiame Kwame, you do all. Or no so Edian who say, Abrantia was our Opio Sayo Kumasi, ni once then I know the dead, or vibe ya bayano, and check not just a bayani ya. Oh, yo, Mati, Nanya, a tomana, one farm was our will be cha at their farm. Yemia, Priscilla, Edo, de Abaya, or same. True talk pa. This girl is so beautiful and hardworking, but Ochami, you are married, so please stay off her. Back off. Or no so no. Akwesi ajare edia wode eba or say, indeed you are a hardworking woman. Kwapia bema and so edia was saying, you are a wonderful person, and we should be able to tell you right in your face for you to feel special. Wish you all the best. Yemi have been so edo de eba was say yes. Kwapia Bema, I agree with you perfectly. This girl is so beautiful and needs to be told. But how Ochame Kwame said it, Nadia, he is married. If he was to be single, that one is different. It seems that he's having an eye on this girl. So Edia and no. Yenya Edia wa de eba not just who is them. I Kwapia Bema can say Abayan was a wonderful person.
I just say was say ye kasi na nima ne hunu se na dwuma na ne modern ba wo bo no eso anina anu so enkenya no na ema ne nkoso a enye dwuma na was say ye den ye na so ye nia ebia wo no so support ye kwa pia bema na so no ba bia wo ne enya adwen ene se ye wo chame kwame senka wo ye obi a onye eye bema warefo ena wo kan sa asem ne dia ko ninu eni asem bia ba se wakwakwa ye bema warefo ne dia entwaye se obeba abonten aba be kan sa ensem no e wo set so abra wo eyire ene emma e wo fi asabi kafrache ebia krampo ana tese wo mo ete wo ma wo mo ehwe binti se de wo kan ye no entwaye e wo hu ye nia eye sweetie enso e dia wo de eba ye osem. Delay is a good woman though, but Ochame Kwame, please don't fall because you are a married man and you should respect your wife for that matter. You shouldn't have even come on the set. Whether you admire her, you see her to be intelligent, hardworking, you shouldn't have said that on set. At least, let's say backstage would do, or no so idea and who say, yeah, Ochame Kwame, come. Waka sanse we nyina e wo set so no entwaye kwakwa ye se wo watinka bi e de ma eye delay ana wo bu ne yira wo fie no animtia e ma na hunu se wanu ne ho ana sa se wa pa ba se wo ware no na wo share delay na wo hu delay wo hunu se ne mfepa de bi e wo ho no sa de wo ka ne sa wanya de nko betimi aka no eye off stage ana so nko mawie show no nko betimi aka e de akanfo no by say obejina aya abonten obia ehwebie ebube komkra na ne ma enso ehwebie na waka sa asem ne de e na kyese entwa eye abusua Ochame Kwame nsem okaye boni be de wom wan obi a wo pe na asem wu ne se oyo okay oyo the type of ladies a wo pe because Ochame Kwame na ire wanya bad onu so obo ne ho modern sa enti no wu ne se wakohia obi a the type of girl and a lady a wope woman a wope so worry all those so worry ba you hwe ne modern born nyoma oye na wo hu ni se wo so wo ye dem one country no se de be ya adwuma na wo ye no betimi ayere no wo aye ni ye no wo hu se adwuma na wo ye ne like yes still ne enkrofo any so ne enkrofo epe ne modern born boni be ne wom se wo be kasa ana se wo hu ni se because of some worry into oni sa akonya no sanko obie na no ekasa nsemwe ewo eye bedwamu mete hanum se na ewe ene nsemu sa dodo na ede eba ntu a wo fie no said ensam no ekoye ne sen na wo hu no esie fa said wadwen echo no ye bese so wo de beba eye tuma gh your comment section ede ama ye said tiefo ne ahwefo bi no so no wo mo ekoma ebetima to mo ye no ma hu se wo mo decision na wo mo take ye ana said wo mo dwen ede fa wo Ochame Kwame ne se mo de tu dwa no eye no kre ana se nye no kre wo mo so etimi ateki stand enti fabra na ye so so yen kenkan emfa emam ebiem so no follow yen ewo ye Instagram page at @tumagh_ na share from obusuafo ewo all the social media platforms so say your Facebook, Twitter, and WhatsApp na wo mo so ehuni a ekoso aha ene brebe ma ye kwan ama ye di dwumadie no esie dasene ye besane hia fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh shit na prophet kumichacha me so me hwe